umuntu oyingozi ekumele umcaphele ngaso sonke isikhathi yilo olala eceleni kwakho uvuke eduze naye njalo. Mina ngabona lento lena ngonyaka ka2023 inyanga bekunguFebruary. Ngisemsebenzini ngiphume ekseni izingane zami ngiphuma nazo zimbili ngifike ngishiye esikolweni bese ke ngiyachubeka ke mina ngemsebenzini ngathe ngigoba iqolo ngisebenza ngishaya ihalavu ngisebenza kwangena imessage ngathi angikhipha ifoni ngifunda imessage beyibuya kumakhelwane ithi phuthuma uye kwakho uyobona into eyenzakalayo. Ngayibuka le message ngayifunda ngabisela ifoni ephaketheni kwaphinde kwangenenye yathi ungayenzi lento engishoyo uma ufuna ukukhulisa ingane kungasiyona yakho. Ngilapho ke ngaqala khona ukuthi hayi kumele ngenze into ethile ngicele kumphathi wami bese ngiyahamba ngendlini ngiyobona ukuthi kahle kahle yini lento ekuthiwa ngiyoyibona. Ngafika kumphathi wami ngazithoba ngaqela ngathi hey nayi la ngithola umlayezo othi angiphuthume ekhaya ngiyobona into eyenzakalayo. Ngangasayifundi imessage yesithuku ufundela umphathi wami ukuthi uma ngifuna ukukhulisa ingane engasiyona yami angi-ignore lama message. Ngangamtshela umphathi lokho nje ngamtshela ukuthi khona into ephuthumayo ekhaya ngimele ngiye ekhaya unkosikazi wami uhlala yedwa usala yedwa uma mina ngisemsebenzini izingane zisesikoleni. Umphathi wami wavuma wangidedela wathi ngimtshele ngabe kukhona okubi okhona angangisiza ngako uma ngifika ekhaya ukhathazekile ngami. Ngathi ngizamazisa ukuthi ngithole isimo ekhaya sinjani futhi yini lento abangibizela yona. Ngaphuma ngangena emotweni nginesikhiya sami ke segate nesendlu ngathi mangingena ejardini lami ngangena ngahamba ku driveway ngathi ngisachubeka ngisadrive ejardini lami ngipaka la ngivamise ukupaka khona imoto ngathola kunemoto ihlobo lwayo bekuyi-VW iPolo emnyama. Ngayibuka kwasho kona ukuthi angiyazi ngiyaqala ukuyibona i-registration ikhala yale moto angikase ngayibona nasestradini angiyazi ukuthi akabani akusiye ihlobo zasekhaya akusiye ihlobo akusimoto yesihlobo senkosikazi yami. Hayi ngathula kodwa kwangabi nokuthuka yabona ngathi ake ngingene endlini yami. Hayi ngavele ngathi ngisafaka isikhiya emnyango wasekhishini. Hayi isikhiya sami leso sangena kodwa ngithi ngiyavula kwakhomba ukuthi umnyango sovela uvulekile bekungakhiwanga bebangalendelanga muntu endlini. Ngangena ngathi mangingena ngabingelelwa yimpahla ngabingelelwa yikepisi ye-uzi iphonswe phansi lapha ekhishini. Ngathi ngisachubeka ngifuna kongena ephasejini ngabona impahla ujacket omnyama wendoda engayazi ubra wenkosikazi wami ubuthaqake phasi lapha kupassage. Ngathi bese kupassage ngezwa umsindo wabantu abenza icansi. Yilapho ke madle bami khona avaleka ngqi ngangasezwa lutho bese kukhala usengathi umuntu ushaya impempe okanye kudume ibhomu uyabona bekukhala uswi ngingasezwa lutho inyembezi bezehla ziqatha ke phansi. Ngahamba ngaya ekamereni lami nonkosikazi wami i-main bedroom yalapha endlini yethu. Ngathi mangifika ubuvuleke kancane lo mnyango kwasho ukuthi ngendlela bengithuke ngakhona kungasiyo ukuthi ukwata kodwa bekukuthuka ukuthi yini lento engizoyibona. Azange ngisasebenzisa isandla ukuvula umnyango ngawukhahlela umnyango ngathi angiwukhahlela umnyango into engayibona nanamuhla isadlala la ngqondweni yami. Ngithi mangingedwa le film lidlale la ngqondweni yami ngibone yonke lento engayithola yenzeke egumbini lami. Ngathola unkosikazi wami abhekele ku headboard kodwa kunendoda engayazi bijuluka imanzi ithente lapho beyime khona bekunamanzi nje amancane okukhomba ukuthi beyijulukile. Iyona beyingangiboni azange ngibona ngoba nayo beyifulathele ibuke i-headboard. Ngathi mangena ngathi yini lento engiyibonayo madladla
ngathi ngibuka efasitereni ngadibana nesithombe esiku-dressing table sendodakazi yethu ekungathi yawabuka nawo lamanyala. Ngahamba kancane ngasilalisa phasi eku-dressing table isithombe sengane yethu nonkosikazi yami ngasibhekisa phasi ngathi, nenzani emzini wami, nenzani emzini kababa emzini kaDladla. Le ndoda yathi shwele, ngicela uxolo mfowethu, yathi ayisho njalo yabheka kumina ingikhomba ngomkhonto wayo. Ngathi he ndoda, gqoka iy'mpahla zakho uphume emzini wami. Wathi kodwa uyangiqolela nangicela ungangibulali. Wathi akasho njalo ngasondela, ngathi mangisondela wahlehlela emumva. Unkosikazi wami naye bekangagqokile lutho. Wathi makangibuka ngayikhafulela le ndoda ebusweni, ngavele nje ngadonsa amathe ngayikhafulela le ndoda, ngathi unamanyala.